Ba mama. Dari atuk suruh tu pihakku. Mulu mahita meduk selamat tahun baru. Selamat tahun baru marita salutna. Selamat tahun baru. Ulangi agari tolor dang makpat, dang maktangan, dang maroha. Alai mulu magiling para tu tahun nama Sara. Tapi masih dulu dan bakuntak. Jadi kita belum bisa sendiri. Kita lengkap sendiri. Kalau ini saya tahu. Sesuatu mahulungi. Itu sebelum nak. Salah kita. Sehari kita tahun hari. Lain medalani tahun 2000. Menurut tarik ke 2010. Menurut saya. Waktu juga. Saya yang 2010 lalu tanpa untuk kemudian di sini bekas mana maul mana susah hidup di sini mana lomoro hatta mana dar mana sahabat itu tu sih tanpa untuk alai modal lalu tu sih sulit atau tak mau tu son hatta ni halak batak bisa paham nak dapat dok patu kanguluan tuis sama gua. Masuk tahu tu isu deh, molo patu kita, gampang lah hota. Hota sudi modal lau jalannya. Arai molo orang molo hita patun tuis duida, anggoi kita motor tema kahasutan minna. Ayo duduk patu kanguluan tuis sama gua. Jadi nang nazulu pe akara lo mau hatun ni anak kon mulu dijual ke pamilya ni muka mana sian ni lama sekolah di Jakarta ini memang natupira mulu masih bangaru di bain ikut turu hatan nama tu semua do bangda adok patu kemuluan tulis sama ikut hapatuno do bainomu dalammu adalah aning ngulum dari ngulum di sana air siro ama di siro ina ada potan hamu dua do hamu sudah patut air orang patun bah susah hamu sudah jadi do honok tu hamu nasa do una iro mural tatu wari nanggo sekolah be matami yang beda ayo apa dulu nih apakah mau Tuhan satu naringgan dia kena itu muna dulu mana lau menabung soalnya dunia kurang arung menabung lain mana maksud teruan lau sekolah kena roket itu mesti mana 20 juta nih menang 15 juta tomohan di Wananggo 4 juta lang roket jadi situ do lang tolak ay kurang besok 10 juta abe sedih kumakon ay sohya manaw nangaw sedikit nang kuharap na riba orang masih cepat contoh apa karung-karung nama saya si Lisna 15 juta uang tebak 5 juta langsung masuk tu nama sekolah Bijano tu pabawal tu mangaleyan besok dia mana masih dupahani saya itu matung dia muna nama masih dupakan masih berduaan rade-rade asal masuk tu sekolah ni di Lisna di sana itu tunggu dulu honok tu muna terus nirowaro dia mak keluarga lawan lulus duluan orang mural tuh ini tabarare dari yang merwata mau diru bae masa hemat asa bui dah di sini hemat pangkal kaya nih hemat bunga hemat lapatan na mulu mangukui si dekki buiro mangukui dekki pamana kalau 1 kilo hian silu seminggu
Baik dulu pak kilo. Ini contoh. Waktu saya gabi tambang, gabi 2 kilo. Kalau udah pernah balik ke sepanjang dulu. Jadi sudah ini tatang kopi day. Nasama nanaing bayani. Nin narang buhay. Ikon mangerin di siro. Nasa buhay dapat. Alay, bayang maralan na. Udi ya bitang utak mas baso. Kung kami nakakuon, tangarong tolak be. Pinalahami. Nalaw masikulah makahamuso. Yung urokon. Katumputi may makposal may ka. Mesorong hebenta. Alay mo lang makposal anon. Ba ngagan umingorok kebe. So ko uma patokon tang buyaw nakkaulawi ang gola na wala. So doa. Do biyaw alo sikola do biya mabantu niko. Tutu. Di hapiring ahadi tu siya ka sakir na riya na masanda tapi jam. Ima na pizza pa mi do tulbamute asarongon pakakasusuri. Hapirong liling dan na kamakit mangalo kami mangkoreng. Nang mangalon dari malangay diaw mo tulo. Tong lima. Ujung na gabi na po tamahan, gabi sa masako. Ima kadalan na nina dari ganot tong polo sama masih paham masih bantuan. Gosong dito na gosong daw tolak pa ako godik kulo. Tatsaw. Nang tapos di. Alay burokon to burong do sadok do tao tang may law. Ay na mahila akaparak rum na mahila. Ang bawo ito na makakwa, hindi ang mahila. Do diyan. Ito na diyan mo. Bawo. Dapat tayo magito heavy mom. Badal sa minggu lengkap madueret. Uto pa yung mga lang at kanapukulo si dapo masubisiyan ni. Baru hebeng na ko siya nagajiniwa alab sikola. Sumlimat tong gabi. Torus masikola suriya mo na sikola. Jadi batas untuk niya sa unang anong dumayila mo hay sumum hama beno ni naila riba unang putiat to. Arong kailan alay mo manakko odo ila kapatak rapot takurung ang koy naila na ingat ako anak nama bongkar untuk alayan ko mangulo sulaw do dangarok kailan ido gazia pe dakailan nang pe gazia ni ba udah mo ni dokom na ito tong opung o rumah do mabong mangubak ngaya mangubak ini bohong rumah ni bok majuta ito imala ni paik na jadi ubay pia kasuntoy alam mauro na ro mabuhay na dulu suwak pinangulaw kami makosa pinangulaw kami alay dapo do sunine so dia biar kau sekolah muna mau yati manang di Tuhan jadi ope iro sunine tapasahan mo di Tuhan so dia be nanay si pikirata ay gagin karon non wali ka pamili mabantu ita malapatan na maksali pe di susali di dulu Arzuma kuliah penilaian. Anak sarokyan bisa nina. Alay ala koi ba dilian. Jadi ikut kita saya dulu ba ang akatuanan. Jadi semuanya mah hatakku kita selalu na. Di pagobo itu ang mahita. Lumobiak kamu na to kosmi. Ko. So payo pa puwede pa purumbi. Alana sulido jorma. Saneng murum sa tubuh lalare. Pas itu kalau sama hatu dang sama bola somo jo. Tangarong masa somo dan lihat itu dang ada dulu. Sonau main zamonom ang tahap biaw murum. Iko kaluwa. Zamonom. Kalau tak zamonom bisa minum kopi lengkap. Tiro nangabi sa ulang ngabuhi. Jadi pag-ubo itu ang mahita sa loob na tuwari na negro. Di paraw masyakit na sarabam ni Mara. Karena tahun kena mana, mulung angkat tahun dia ulala tahun kena pun, akka rezeki masuk orang sini. Oleh ada berita, orang semua.